chibai ule voin hi zuni som sangni le somni pakhat ninga ni ania voin chu CNF le sipai te in kana tangin bulhan tan ila CNF 10 Military Council somni velan kaplum to Military Council sipai te le Chin National Front CNF te chu tukin jinglam khan falam le haka inkar atanga thantlang lam panna munthar atanga kala mual kai khobul hnaya anin kap ni ariat ani sipai te hi nimin pia zuni riat atang towa to ni in mi somnga vel ania CNF a hian Chinland Defence Force CDF training chuak to te po antilve arin omni in soi a oma siat thai china chuan sipai lam mi som atanga somni vel ka hlum ani to ti siat ania ma se nem nge chian tak tak thai alani lo nimin zuni kwa khan Military Council sipai zavel chu CNF camp area thenma Chin State Thantlang Township sopum khua nimin tlaidar level khan an thlenga sikul le tongtaina tlanga anin khuara khochung mi then kha chu antlan siati siat ani tual chung mi pakhat chuan ke in an ron kala ke som pani nei motor lianin an chak khai anon thiar boka sipai zinga chuan kum upalam te po an om pok phur nei san lovin bom rangin an bungrua an phura wanjang le janak tlang dung in thenna sikula somnga vel an oma thantlang atanga sopum kholu don tongtaina tlanga somnga an ombok ani ti in asoi ma se vo in lama sopum khu a sipai om zale pathum te chu tukin jing khan anin thiar chuaka thantlang lampanin an kala ma se khoi mun chi ange an panti ro chu akhomi te pon an hriat lo thu an soi sopum khua hi CNF headquarters kalkong om ani a sopum khopel chia wanjang khua chu CNF ramchin in tanna ani thlo thaina tla a sipai officer panga telin mi som pani an thi Mandalay region pin ulwen memiawa sipai kem bul hnaya tukin zuni som jingdariat vel khan sipai te man thin USCM Beechcraft 1900D thlo thaina chu nepiro atanga pin ulwena atum tur chu khosiat awanga inbiak pona chatlak awangin atla a he thlo thaina tlak thu hi sipai lampo in annem nget to a tuna chon tahan le chevel chanchin longai thla ila voin zuni som sangni le somni pakhat hian kalemiawa COVID-19 awanga thi mi pariat COVID centera mi pali Wesley Hospital mi pakhat chenna in atangin mi pakhat Civil Hospital atangin mi pahni an oma William ngal anni voin theng hian kalemia huam chunga hian COVID-19 awanga thizat mi somni pariat an om to a en kollai mi zani somni an om kolkul centera hian mi zale somriat zet an om heng zinga hian din hundar thong te po an om nual ni asiat ani tahan khochunga ni tin mithi an om zela ni zan zuni kwa sangni le somni pakhat khan zan khua deu thoin ro asura jingdar kwa thleng asur ani tahan bazar po tukdang ain mi an tlem hle a tahana COVID-19 a hluar viau ni asiat ani lain mas vualwa tei hoile inlen po an la tam hle ni asiat ani tahan atanga ni chu alam ping khung kho a mi somni vel om thaina tur quarantine mun chu thalai hol bula voin zuni som sangni le somni pakhat atangin venglal upale thalai polten an satana khochunga cheng reng ni lo khwal khua atanga ho reng reng chu he hmuna omhal zel tura ruwa man ani tunlai hian tamu khopui boruak azi oma tamu bazar po zunili sangni le somni pakhat atang khan khartan ania kongkam dor ero fim khur taka hon alani kauthran sang office te chu tunkar chung khari ani anga poimo thila chuan atul anga hon thai ani Sakai region kani biala Military Council sipai tele kani PDF te chu nimin zuni kwa anin kana a sipai lammi pariat thi in mi som pakhat an hliam ni asiat ani PDF lama hliam an omle omlo siat alani lo kan siat thai china chuan Military Council lama mi pariat an thia mi som pakhat an hliam ani he in kana mun ya chi khuwa om mi pathum chu engma soilovin an vua an soisa a min kap tu te kha he khuwa mi hi in ni ti in silai an met puak boka a khopuma hala an vo bok ani ti in kani biala om mi pakhat chuan a soi ani Military Council lam hian kani township chung om poisoi lo mi puite chu manin an vua a then chu an kaplum hial ani ma se kani bial chunga in kana pianga sipailama thi le hliam an tamjok zia thung ani ti in miam mau khet media chuan atar lang ani kok tu dalan in zalal an thatle ta nizan zun ni kwa sangni le somni pakhat dariat vel khan pi khopui swetaka veng bazar kota in zalal ko twin miat suya kuwa chi tia ko kumsom lemi
USDP member bike khalai chu silaya ka hlum ani silai ri siat mai thai ani lo awangin ergana ka hlum ani anrin thu tual chung soi tu te chuan an soi thisen bol no in atlua tuna chuan damdoi in lama kalpui ani to athi ni in an soi ama hi in zalal USDP party rukol ania tun hnai hian veng chunga mantok an omreng bok ti in khochung mi pakhat chuan asoi tuna thita hi NLD sarkar lai atanga in zalal ni in military council huna po alani chhun zoma pi khua a sipai thlopna an hoi hot tum po in hruai tu ania kok tu dalan sol tak nia lar ani tuna hian sipai lam chuan thil thlendan an chui zui mek ani Mandalay lama military council teruat venglal tha ani nimin zun ni kwa sangni le somni pakhat tlai lamdar nga vel khan Mandalay region Minchian township Zalan Kong venglal chu Zalan Kong le Minchian inkara angonga sa ni in athia athatu te hi tu tenge an ni siat alani lo thu tol chungmi pakhat chuan asoi Minchian township a khosang sanga hian military council teruat venglal te chu ka hlum vi hlum sa hlum an omnual thu asoi telbok ani Geng piuso thia pol tanpui thin tu ka hlum ani Mandalay Mataya township tara phiu khua a piuso thia pol te puitu niarin u khingwi ha chu voin zuni som jingdaruk vel khan bike chuang tleirol pahni in anon ka phlum ti hriat ani tleirol pahni te chu pampa petrol thun angrenga lokalin petrol thun lai pakhat chu anunga tangin pistolin an kapa voi khat an ka zo vele bike ka chuangin an tlan le ngal ani kumsom ngami u khingwi ha chu atukhuma ka fu ni in ka po chhon lovin amuna athi ngal ani hi mikho sathai tak chung kuami ni in sipai thlop tu ani in kana hmuna chuan sipai lamporon thleng ngalin kongdang chatin an chui zui ngal ani Sakai region Yimapi district Bamboi kho a military council sipai te chuan zuninga khan kumsom ni pariat mi ma swe ma chi i an ka hlum thu tual chung mi te chuan voina khitet media an hril thatai chau ani zuninga tlai lamdar thumvel atangin sipai te chu khochunga civil dress a in thuamin silai an met puaka mi som thumvel anni atuk zun ni ruka sipai havin kho an chu san nuwa chau ma swe ma chi ruang chu hlomin an phum ani hetiang deuh bok hian sipai te chu khodang bambue marlam khua le sihlang khua ate lutin silai an met puaka chen na in anti chiat ba ka thil an lak sak nual bok ni in a khomite chuan an soi ani Luangko number 1 venga nimin zu ni kwa khan military council sipai te ka chua lai puimu in pakhat deng fu in achung om tleirol pakhat athi ni ya hriat ani tol chung mi pakhat chuan ani chu ina a oma lai puimu chu anin chungzon taka aron tla ani ti in asoya Luaiko khachunga ni zandariat vel atang khan anin captain le a dar som vela chia silai pokri are ani siat dan chuan military regime somnga pali chu PDF lamin an kapa electric power ti thimvek ani awangin amu chian thailo ti in Luaiko khomi pakhat chuan khetet media a hril ani sipai lam chuan chen na in tam tak an ka fu nual ani Aung San Suu Kyi thu boy dang siam sakle ani state councillor le Nepido municipal thok mi pathum te chu eiruk thu boy siam sakle anni state councillor do Aung San Suu Kyi le Nepido municipal chairman mayor Dr Myo Aung assistant mayor u yemi u le antho pui u mien tu te chu eiru a pu in anti corruption law article somnga panga le somruk pathumin thu boy an siam sak thu sipai sarkar chua ni tin chanchen bu mirat chuan voin khan atar lang ani he hlemlet na chungchanga hian Rangoon region minister atanga dollar noi rukle rangachak buk sari adonte Dokin Chi foundation chungchanga tekado yeitalan number 60 ya om munram ekar 1.86 le building man ti tlom chungchanga chengnoi sanga le zani hlo ani tia pu in thu boy siam sak ani hengba ka hian Nepido la yang to leipuya kun na thok zirna school an sak chungchanga omzanei lava munram an the awanga chet billion som pakua an hlo thu te Dokin Chi foundation a mi puisum tho chet billion 1.62 state councillor chen na in atana man ani awang le eirua pu in pauma somnga panga a thu boy an siam sak thu zun ni kwa sangni le somni pakhat khan damira chanchin buwa tarlan ani he thu nena inkung kai chhau zelin
Nepiro Municipal Chairman le Mayor Dr. Mio Aung Assistant Mayor Uyemi Ule antho pui umin tu te chu eirua puin poma somnga panga le somruk pathuma thu boy siam sakin police officer case anzia lu thu po zun ni kwa sangni le somni pakat khan tarlan ani bok ani tuna chuan putluanga chakchuak ziak barma si pailal atong vai thali chungin ramin ma kan son ati ti thu lo ngai thla ila zun ni sari sangni le somni pakhata nei zo tak state administrative council meeting a chuan an how to general min aun hlaya chuan February ni khata tanga thunaina anchel nu atangin Myanmar ram hian ma ason to hle ani ati hero relna an kuta omnu in ramhel mangchu na satakin adang lama malak zel tur tam tak omin hei hian chawna tam tak ma chon zel turin chakna min siam sak ani ati thali emolek thunaina sipaita kuta om chungin mon state le current state pahnia jin thaina hun lom om tak anaya mi pui wan tlang te chu thlamuang takin nun phungpa ngain an khosa ka mu atibok tin athu soizel na chuan sarkar masa NLD sarkar khan financial year hun chung hi tidang lamin hun alo mang to a hei hian sarkar kalphung le sumdong te kun na thok le lo nei mi te tan ram chan lo na tam tak a thlena chu wangin Myanmar ram ne na in miltur financial year thar kapuang ve don ati ama ero chu financial year thar hi engtia ti danglam tur nge ti chiang takin soilan ero anei lo thung ani sipai council sarkara ajiak tulian lieutenant general aunglin due po in calendar year January ni khat atanga December somthum pakhat chunga Myanmar mi puite public holiday mandan thiran chungin financial year kalpui afu arin thu asoibok ani tin committee member dang Utengwin Dr. Bangia Aumo do isu 91 financial year hun chung ti dang lam dona sia tur poimo te chu ngai poimo in he financial year hun bi chung hi kan siam dang lam dona ni anti NLD sarkar po in financial year hun chung hi October ni khat atangin September ni somthum chung hi an lo man to thu soilangin hei hian mi puitan sumdong te tan le sarkar tan po arem chan launa athena kaini SSC sarkar chuan financial year period hi kan thlak le ngai angai ani anti financial year hun chung hi khovelin ahman dan tlang pui chu April ni khat atanga March ni somthum pakhat ani tlang puya financial year hi arama zirin an budget kalpui du dan milin an herrem fawa calendar year anga mangpo an tammai UK le USA mun then khata chuan calendar year angin financial year lo mang to thin za somruk panga vel an om ani financial year hi technical term chuan fiscal year ti ania budget year po anti thau mai ani SSC meeting an nei zo ta ka mi puite min ti hlimber an thil rel thluk chu corruption thila in nam noite chui chua threm chungchang te sarkar dau dal tu te le lohum tu te zon chua semna lek ko tur chungchang te le social media le mass media a thudik tok lo pondar chungchanga mo phur tu te zon chua threm chungchang te chu war takin an soi hau ani an ro rel bo zuya dan lek ko lo ni ta se an mani nge hi firfia ka che a sarkar dau dala paithatu te an nia corruption chu soilo an security force ten mi puite thil nei chu saka an thil rok zozai te kha man sen po anilawa thudik lo ni tina puang chuak thin po sipai hovin an du duwa an puan tir thin MRTV le Miawadi TV broadcasting le transmission service an nirengti mi puiten an hailo ani putlunga chakchuak thuziak dang ngai nom tak red sun Shanni state apiang donem me ni somni pasari jingdar kwa khan SNA Deputy Chief General Sokhon Chochu bandoi thak takin military council sipaiten anman ani ome SNA hi tutenge anni ti lo thlir ila Shanni National Army SNA hi July sangkha zakwa somriat pakwa khan din tan ani a an headquarters chu India le Myanmar ramrisul tlang pakhat nuwe impha mun ani SNA headquarters nuwe impha hi sangka zakwa somkwa a anbua saitana Shanni tonga nuwe ti omzia chu tlang mountain ani a impha ti ero chu lungpher stone mat ti ani SNA ral thomkeng ho hi Sky region huam chunga India ramri khamti homeland le tamukhua a hian anchetla da ubera Kachin state chunga Mogaon Waimo Pakan le munthen kata aninzar pharve bok ani SNRL thuam keng te hi battalion pathum vel an indin tling ve a number zaria somkwa pakhat
zakwa somsari pathum le zasari somnga pakhat ni in sipai sang thum chuang ral thuam changkang nen an nei ani SNA hruai tu te chu somiam lian saukhun aunte an ni a sau or sau pha ti hi maharaja anti ang emo kolin zobua anti ang chi lal chi in thla chhong ko na ani SNA ho thil tum panga hi hetiang hian an ziaka to gain statehood, to fight against drugs, to establish a genuine federal union, to build unity among all the Shan subgroups, to develop the Shani region, to conserve ecological balance. Shani nam ho hi chainaram deblam khochaklama Shan state chunga cheng ero anmi alo thunga thakhat sulkhat kual chu ani loisi ani Shani nam ho hi Kachin state le Upper Sakai region a omin an cheng dar hle maya Sian ti chu nam hming ania ni ti ero chu kol tongin asen ani awangin red shan ti na ani sian ni ho hi anham hlanga an omkhom na chu om chi alem lo Kachin nam ten SNA chu kol sipai ho lam tang an chia hlo vassal of the Bama anti lain kol sipai ho ve thung chuan Kachin arm groups te ne na an che dan sil tu informants dalan anni anti ve thung ani SNA an din chan hi an mi te mishing ni na chan vo dik tak fundamental rights an nei du wang ani anti shani nam hi manlai atanga ma ani lal naya ro in rel thin monarch anni monin lal sopa solung un tho lal sopa song miat le phakan putau lal sopau te chu manlaya mi siat hlo tak shani nam lal ruler te anni Myanmar ram hi British rule nuaya atluk lu tak nu khan sangkha zariat somriat paruk atangin anlal wintho saupa saw aw miat chuan British paiten an ramron chu saka obbe chu dulawin theitopa tanmun lo khuarin an dole tan ta ani tuna Kachin state huam chung om michina myonin le Bamo district te tin Sakai region chunga Kale Khanti Molai Kata Tamu district te chu an pile pute ramlo tak ani thin ti historia asiat thai ani barmaramin tlangmi tenen tangrualin British laka zalenna mule tuma theitop an chu khan anti-fascist People's Freedom League Party AFPFL le Kachin namten sian ni luaram tur ngai to mi alawin politics an kalpuita ani sian ni namsoi tu khaumarko bana chuan Prime Minister Unua Sarkar AFPFL Party in Kachin suai tu samaduwa singwa nong nena siani ho pipu ata anluaram michina ba moram te chu Kachin state chunga constitution siam huna kan khungsak anga Kachin state chairman CM din mun ni na po chu Kachin namtan kanda sakang cheu ti in alo tiam ru a chu wang chuan Kachin namten an thiltum anmania independence wal kha an thul santa ani ti in ale khabuzia ka atel ani Kale Khanti Molai Katale Tamu district chu sangka zakwa somsari pali constitution an siam thar mangin Sakai region a telchun zom anita a chu tatang chuan siani ho tumram siani state chu Myanmar ram me pa tun thlengin achuang kai talo hlenta ani siani ho hian iwano lama indigenous affairs lama anzual ko ve thawa we are not demanding a new state we just want to get our statehood back kanram luachin kan lu du wang mai ani anti anbai seithin kan pi puteram kan la luale nge yang anti boka kale ka bobial chunga khampat khuwa po kan pi pute khodin ania sian ni tong chuan khampat ti chu rangka chakle lunglu om naram ti ania tamukianga namphalung luipo sian ho ming ani anti bok engponi se SNA 10 Kachin Independence Army KIA le da Kachin mi puite ba ka namdang an state ngian na chunga chengtenen kan la soiho tlang le phot anga Myanmar military or tanmado tenena dokan kil hawin siani state kan la nei le nge yang anti kuki le meitei ho po hian kale ka boram hi kan pi puteram anlo ti ve box sia political analyst ten hemi chungchang hi thil har satak ani ri anti ani khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak thaide chu ani e